Uyingenza ukuthi-ke nginibingelele nginamukele kuzonke indawo la kuzofika khona le video. Uma uqala ngale channel qinisekisa ucenzele subscribe uzothola zonke izinto esiyiphostayo-ke kuyona le channel. Indaba-ke engenayo zithi ANC KwaZulu-Natal isimshaye phansi uMxolisi Kaunda oyimeya-ke yeTheku. Wajutshwa-ke eKapa kwi-NCOP. Zindaba-ke lezi-ke ey'thinta abantu abaningi ey'nkundleni zokuxhumana sebeqalile-ke bayakhuluma ngazo, nabantu bey'ndaba babhizi-ke bakhuluma ngazo-ke noma-ke ngalolu daba. Ngifisa ukuthi-ke izvo lwakho nombono wakho ukuthi wena cabangani-ke ngalolu daba njengoba-ke zilokhu iqhubeke njalo iy'ngxoxo ey'ndaweni ey'ningi-ke ze-coalition. Umengameli wa-AFP njengoba-ke memezele ukuthi bazosebenzisana-ke ne-ANC ne-DA. Kuhlukene-ke imibono, abantu-ke bekhuluma izinto ey'hlukahlukene-ke ngalokhu okwenziwe ngumengameli-ke we-IFP. Ngabe uthini umbono wakho? Sihlangane lapha kwi-comment section.